ebitoche manyabiha. Rainfall season, harvesting season, Uganda 2 seasons a year. Kenya maybe 1 if they have it. Nibadia Kenya nibadia sukuma wiki, akahunga sukuma wiki, hati amahanga gagombe wagatera noti orebe physical features zayo, nyanja zayo, nari emigera nari biha, orebe na Uganda na environment yitu nebimera bitu ati obiterane ati ogukayo katuje ngogu no mushije ogu no mukazi no utandikira akayo shobesa wanje nuko yangambira ubushwere nuko buri nambwe as I speak yesterday arhek esimwe mbire ni ganira nayo family nangwa no mukashesho umukazi nangwa no munyabuzari ngizere challenge nyinjo mbushwere kandi of course hariho umuntu ukora judgment konka hariho kureba ikintu cyarenga umushija mbwene cyabire nakora umukazi kandi umushija unabonera umukazi umushija no tigaba marwa nangwa de bitokoza bongo bine nesente tubakuzana zanga bagire na yesu nabiya byona konko umukazi umushija yaragurwa yakira yabaje kwagarikire yatandikira ahi yakozereke ahi yahenderire buri aro bishop magambo wajanga tinyo mwana wanje bamuje ni mugamba rugeyo aro hecho kuriba ndababeha ntini mugamba kureke so bashije mwe habwinchi nturi mwa kumaintaininga abakazi kandi berundi minji obundo ushanga wareba keseriya ukanyishomoka gitera muheru ako umwishe tumugambira mwana gumiza mugeza konkara hawo kikoka nyanga mwana we koraki rugayo no chuti chikire kokaje no remota ku managinga konkijo stand ne rugayi mukama tugerere mbabazi kwikakore mu abuzimaka oke chikuchero ogukoreto buzubu ntutwarwa barahanga bandi amahanga gande ngatunyorra tugenda nemigenzo yago ukizo mu kirabo ukihurira baganira omukazi nyowe takantegeka omukazi bonyo watanata tiro omukazi nawe akutegeka aza kumanya no taho mukasha yemwe ibiri no mukazi naza kurabya mamesho kandi omukazi ati oriya nawe okunku mwemangira hato mukazi oriya yargam yamawe karigezere ngo cyo rakore yari okurgam abazire bamugeze kugenda nangwa nabana bamurekere nababasa abana nkabatanu rero kandi abandi bakunde ibintu kurwana ngo manya property manya kintu no even you leave those property go start your life mutu ashomerere konkuri bumbishije aremere ko organizing kandi turemese mu buntu buke matine necyo tine nechikoziriki ngukiruho cyamani kiriyaho waza kureba analysis of the problem rero konke chikoreto buzubu barahanga baba mori barahanga baba kanani abo bakabarebe imigezo yabo nabo babetenga bagenda nayo Yoshua omesho ko hakuza kugerera ngo nyoeneka yanje ndimwe mugende kokanye uko rugero kunareba nyo naza kugenda na mukama abo kubeki kiro mubwenje ekitwayenda kuzama Mushongwa mnana nabatwara umunsi y'abamori ababire batwire arundi rubajo rwa Yordani baba Rwandis nabahayo mikono yanyu mwakuburesi yabo nabahwerekereza omisho ganyu mukamarahanga yatwebe mbero mbitu bingi undi na mugenzi wawe muhereze myaka mingi konka wahikayo wayebwa ngweke bajuba uboro nacyo nobugumba nabara kimwene Zipori omugabe wa Moab yimuka yarwanisa abisirayeli yatuma Haribaramu mwene Beori kwija kubacena
konka nayanga kurra baramu naho icyo baramu yabashabira umugisha okuduko nabakirize omikono ya baraki mukamara hanga yabakorera ibintu bijya abana ba Isirayeli konka bakabari abagome bakabakunda kwanga kurra bakabara kutwarwa basharamu kugenda n'amahanga gandi basharamu kusigaho ruhanga wabo wabira bebembire wabira bahabura aborekerra endahiro ezi wakozere zikweba bambe sigaho obujunanizwa bwawe neka yawe tushabe munonga mukama twere tweyongere garuka hamuramwa harimo ebijuma ebyo kumanya ruhanga ebyo kunda ruhanga ebyo kumuhereza tukarinda obushwere tukarinda maka tukarinda family tukaba abashaija omu maka gaitu nikibasika twaguma ruhanga ohurire nikibasika ntuza kusingura hariho buntu bwingi obukubasa kuija kuturemesa kandi butine mani butine muhoho nambwenu umuza talks ezirazeho byona nindeba be reflected esente manyabia emerumo debo gomushijo wunkubagambe obwabira arwire na hata kucharangize ngumata ine na mane takaza yukora aje hati omunga tocheza kora mustama kandi nawe tajire yukora yitokuza kora kaza shomere aine degree no yamshomise ne masters aine no wabira yemerize ho company mana bakama company no wabira yemerize ko kaje tokuza kora hey ntikare ntate jora kwere rondo murumo kore bashangere ariya CV na ronda natandika ntikari no wamjire ngo ugende okore asangera ariya CV nagitebere kanisa yamjate kandi iki nacyo kakitabacho mbwino okubura buza tushabe munonga mukama abashaija mukama twere abakazi nabo bine byabo konka kandi katugamba byitu obunde bikutuganzya okuchira ebikuruga ombashaija harimo buntu buke niyesiga ngo mukama naza kutushurura omu seminage kwija kwetegereza n'ubuntu ki obukuturetera obundi twaremwa by the way divorce nyuti nkagiri baga divorce yituruho hati kongo mu statistics already ro bakabagambire hati n'abantu bingi ni bagitwa 50 couples every week mu URSB abakuza mu government abakugita mu government omwanya go kwijo mu kanisa ekigenderwa niki tubakwenda ziri yendahiro omburungi nombubi manyabiha so ijo tubire tuyina abana ba youth convention abana bija batugamba tubabire bariyo wanje Sunday the youth omwana omwe babaza bazo testimony mwanzo omwana omwe aha testimony agamba challenge yaine na family ye wabo omushija akasiga heka bakiri bato nyina bono wabire nabarebera oreba omwana obusasi omwana akajja nambwe naje ngo atahaha kanisa nabo eka nabanyabuzari abana ni baba disoriented ijo hariho omwana ondijo wa primary omwe omurimba Rome nkaza yo kubahebera baba kozerege omwana kayihayo 5 aggregates kuna biri muhebirabo agabwari na head boy mubuza agabangira ngo mwana omurokore hey timwana we tuheriza ubujujizi azabaho ubujujizi ajana timwe nyowe akariyo P5 ariyo mu ishomero rumwe riyo muri mbara kuyabira ari aho abaye yinamirire inena kuwo abana bagenzi be tibambure ngiri P5 bamushika bareba atakugenda nabandi tibitishi kizibundi cyo kuba mushika abagambera timanyo muko witu tatana mawe tibarebana nibarwanagana so chamwa affectinga hato mu psychology hariho mukazogoro kuba nashomesa ebya mental health nagira ngo abana bingi bari psychologically traumatized habwitwa bazire ebakureba hagati yitu naki n'abakazi bitu so omwana ogo ekyo kikache muretire yayinamira yaza hanga hari yahuga konka abana bamburengeri nawe yazo mu fellowship yatagaturwa
yarugaho yayesimba umbururu yaba na head boy yarugayo ibiconco byarugayo yaza no mu debate yaba the best debater in Uganda in primary. But he had been curtailed by the family domestic violence at home. It was easy to be very careful. Tunywana bana bitu. Wotanywanire mwana wawe